sali jun kamo kana kwan que kuas kitsin como nesh sali kutanga in kwan kos sábado sabele jonare okin pechal jun suchiniko tablimán sali na jejaim pechal rech lo onenkiruli qakwa Dios sikinok lahbich ben kwato shikchi tijok kamakti sa atin ili qakwa renak nakanam chichanak li qakwa Dios la o hinkan koruchi ishkan ban kilish angel yalchi qajunes qib tentonak qanamak pichichanak li qakwa Dios hana keo krechi shuni li qachuam li qakabilal sayl qachol hokana kulali kutbali qetalil qulwaq li resop de siom li qakwa Dios sashkabali Dios chukobej Dios kahulbej Dios santimus hokanta shaq hokanak chanchal qachol to shikshti juninkil atqatukwa sachusha atqatukwa kwankatsa chusha usila tilamit lak aba chichal talam yakwal kwankilal chiustin kwa arin ser chuchor ho sachusha chaketa ke ho ni kakwa chalal kutang chakuy tasatali kama kolonak kuishmak danis manguchiku utmo kana chitanek salialek chakula kwanchin kaus ho kanta shak chak yak isay choli kalon na Santa Maria nakanaw nakan hun nabeh kishchoptas li kakwa Jesus re kakolbal saka chorot Maria no hanakati santil usilal kwan li Dios sakwikin usilate milach este palish usilate lam Jesucristo la cual Santa Maria la chna de Dios chabali Dios kaben la lohman kots katyang kamik ho kanta sha ter usimilak li Dios chukwa beh li Dios kahobeh li Dios santil musik chan shakrus dik la khikana kwan tun likun ekutan ho kanta sha sash kabali Dios chukwa beh kahobeh santil musik ho kanta sha us Bichanko, rikin li loklah bich, li akshkakawres, sikinep li kachut, bejan, hokana kyak shlok ali kakwa Dios, rikin li bich, li ak juam, bejan, hokana. Bichanko, kemak compartir li ka video, li oketish kots palerikin, eshka seguidores, renak na balep chili kaskitzin li hermanos terili loklah bichen